Senka mame e ba ye no tan wan aso mposa nko ntimi ma efia na ne dade Lumba tim na wo me famu no anu ni asum nko mko be kwa kotena ba bi ba o pe wasema o don't no oba ye no oba no betu menye sure say bi o kan semoni tia o me pa cho tie so se wo hwemu o emra ye hu social media say mame Akosua Serwaa ete ho e no Odo Broni be ye na tu video no nkofo do na hwe cover emo be ye na tu no de na ko wura efie enu achi ba ko ansa to so biom Roman father ene your friends say mame Akosua Serwaa gina ha na Odo Broni gina ha na waka say Ghana fo asem bi ni wo eti muntwa bibia mo saa de we say enyina achi ene say gina court wo kan say ajimboni be kuratimi otongum Odo Broni yes adi otongum okay what you say ena ekura no moko ne nyende no okeka ma say no Odo Broni paint picture bi na Ghana ni wiase nyina say mame Akosua Serwaa Lumba jai no ana say on value Lumba brabo tu anya no eja be no jai no ana me na me de minim say I court awale but oma Matthias says ordinance marriage you know customary marriage you know ain't me supersede ordinance marriage okay eti wo de opa koye oba ba ko ho ade wo court ana say ordinance marriage ana say civil marriage na we aka chen say wo de wo na uti sisi mo odin ya wato pem odin etu ko wale madu aka ho madu na awale nyina no e not and void in terms of the law but what you say eti de can say Odo Broni wanya de se maame ne ba no be famwa enkomo papa be na mo ne maame ne di maame Akosua Serwaa hwe na atim so abreu obi oti aburuchiri na hwe se de maame ne nim ayesu a wa bre 17 years atopan wura mu a Odo Broni agye free nsem atopan wura mu wan to ne panda so atia se na wo wi atei wo wi na no pa wi anu mre wo wi atena no pa wi anu mre etu Odo Broni so ye young 37 or so or 31 etina che wan hwe kwa Lumba kra na be kwa kwaka kire ni fu so awe awe nga because 17 years ankwale nsia edi enkwa ne ba no first born no afi no wi JSS 13 years afi no wi na Odo Broni nya dwebone no de kwa wo akwale nsia obi amoso oyale no oto atopa ba aku mienu miensa enan ye pantamu a ezia edi enkwa bi Lumba yale no yale ba ne ba bi wu se bi ne ba bi wu ya consider papa ne have enti wo de kakra be kan no everybody timiniga ayi na ye kan no timiniga wife ye be sere bloggers no say ye program a mo fa mo nka de ya kan mo nko twist na mo ye den no kure be gina say nyame ti ase mame Akosua Serwaa di nkunim ono baba ye Lumba yi ono baba ye asekunafo na nye se bibebi wa a ye frɛ no say sa chick what you say na me eka desen kan mame Akosua Serwaa ko dane sa chicken kan ya adwinboni na na fi Odo Broni na pampo kuni Odo Broni adwinboni no dey sa ko beti de ntibe ba ko na wa ma be say yes ke be me but e bia na aye ni kwa no Odo Broni antinya me so me video atimasuo na atimasuo na me ba ye no Ashanti region man say Ashanti former no omso mani abre papa omsi sikao aduane o adie bi omde bebo mame Akosua bia no omde bebo no omani abre hwe me de hye oba amasewa papa waja na adwuma to no storm hwe Billy Godis mom ayo no se fe na nasewa hwe na tade achi di atale na kikire wo se kutu abusia ayi rockstar wajane abusia pe wajane tupak wajane tupak neze ko jina ono oni sisi ma so menya sure because say yes settle we kra na o se pedate e ma okurani ne ma no sa nkola no sa security family Odo Broni mi tonya me kamesi no onkoje national security mi aku asia o ye betu ni duku wa oba ha bia o mi tonya me ke betu ni duku se hu e wo stu e wo sa nkola no makwan afa no matumi abanti sis no de e bedru I don't think say Germany nkola na o ma makwan wo de no abetu unum se ade o mo ye nsuye no me was information che say ma me ne de tu mu se December take it boarding eti komu fanko jenu ade no na nkofo edu musika awie nti saa time no de obetime twa ne nkola ni nyina ya dan aba emo kan ya say abusuafo say eni abusuapani titi wo so mu jenu say omo nti ase what is ase me pa cha o mete what is ase na wo me pa cha mete na de mpasa me kan say wono enkola ne ntumi nya ye me ntumi nko gina ho nya ye say me ye ba
e wo se papa ne ma na nkasa betena se e na nkwala no nkasa ye nye papa yi ticket no so maame na etwa sa nkwala no me nsa ticket abi so ka sanka on the season o mo twa ticket mo twa bi ma nkwala no so mo se mo twa na mo twa na mo hye wo mo se na ka say in a way no mo yi wo mo afirim me sa na me no o mo pese in a way no mo yi maame no firim e no so nya adwuma ko sa Ashanti region ayempene eyi no so nka ye nye han sa na me musu asem ade a maame Akosua Serwaa ye wanka betimi aye se wo te wono wo ba wo fo agi wuku na breja na mitumi untimi eketu obeto ala walai save timliga wai remove eni na be mu atai maame Akosua Serwaa echi empenifor se bi mpreduas asem a eni dance no ye yitwa bi ne ye di aye dance wo hwe asem na e baaye no se bi mpreduas nyesi ye fiti ya na ye ka se ye be support maame Akosua Serwaa but wo hwe de e kona first interview a lawyer mfa free e wo se maame ni free papa ni free Germany abagana no na ne batua no fo ano nti sister na ne first born of 15 years in sister wa hwe se wo ne be ma ware no utifie na sebin prediasa wagya wo ho na wo batua no fo ano na wagya ho na ka wo ne wo ma se na wo be fili sebi ye maame me ware da but utie de e kona na se uye wonye humobro bi di ama maame Akosua Serwaa nti na ma ye ni na ye nim se ye support no na wo ba court no ware hyemu se ebe kwa ama team na na eno de court ni nya mu aye nti no se metimi agina aka se ebe kwa ama maame Akosua Serwaa na enkwa na meboa ena moreover ye ntimi nka ya asem nti na ye de be dan court no eti de court be kan no ye de asom ne ye gidi e ware hyemu eji otwedi ampo di because onu Nyankopon no ka se de waka abomu no ense se obi antitim enti se Nyankopon ye onyame ye som no ne Nyankopon behwe nyame nanim ana se Nyankopon betena ma oba ya ne ho ade na se obi sebi abaji na fini sema menim gwase aka nyame ana se Nyankopon asem na enim especially se Nyankopon asem ye no krent meme moda de megidi se maame ni bedi nkuni menye hu de court ne ka but meji Nyankopon na meji nanum asem di ntiminim se de ye nkuni de beba eno Odo Broni bai wa mabi obaya nka beba m na na ade ka beba Odo Broni waya Odo Broni waya dai se wo bam no ote o mana wa watu babuziani no dabi madam for no maame Akosua Serwaa nso ne obusia david mi bam no kametu ni duku odoko ni odowo Odo Broni ba ya kametu ni duku nke bia asame nke bia o mata me de meko ti ye ka chense nyame ya adoma eye nso mbe ni kumasi ha oba onko ye ra mampanyi joma ma onde enim so onim nante dada onkoje national security amommo no ho ba no be ye concert be su sa ni su tantan wa ha on obeti de nti be ye ese su a wo su na nyefe tia kai awam su ono pa onfa ne kon me wo ho awam su said the sister ka opa onfa ne kon no pagya ne nan hwe wi hu no maame Akosua Serwaa wa bele enkrofo si wo su kura e ma wa bele unse sometimes asam shiwa ye untimi nsu na wo sugu yem sa na maame de na akoye ti wa bele nti be no omle ye omle ye hihwe ni mu ehwe ne kunti brada no dabi se wono na atena no wa wona atena ho ade be na papa ne ba no ya ne wo de check no say 2 years wo ba ko bi akyerem ta ma na papa ne yare no wo de check 15 years ne nkwala 6 no 2 years bi wo ba ko ye say papa no ba no yare papa no ba no onyare ena na obi kunu na so yare na so hwe na ntumi akoy so obi ansoma no ana ye sheda koje no ne de besi fie ho utumi ko so atase bi mu ka se ne masusa ne ye ne sa tama no wo oje papa no every maame Akosua Serwaa nsem no se na maame Akosua Serwaa se na ono so ne masusa sister enti wo dwene ho enti mpanifo si wa ma oyonko entwa enura usu entwa nkwa usu ntwa nkoduru asem na ye wo ya pa ya sister me yo ba e wo me se me ware da se de me di kaka but utie ma timi se ya se waje wo maame panimu oye ya size bi mpodi anka wo be fa ne normal se wo maame panimu ya se according to source no mo se Lumba ba panyin na ti se Odo Broni oni ni fi yes nti wo maame panimu no akwaji ne kunu na hwe nse na wo court he bi won we ye 1 week no maame bi na no woni maame Akosua Serwaa ena maame kokko uzo hunu tim say yes maame no ho ofe na hu no one on one
Unso utim se sebi preduasa maame no how bia na no so ana sebi o be ma bia ma ne stress. Maame Akosua stress nti no why say. Wow. So me be interview wo bra ba ku bizam say me was menya 18 ana bizam say menya 16 me bolo wo me 20s and so sebi preduasa na am maso dweme no wo mi da bia wo be dwen say me ya akola sa ye na ye fan 2 ye nuanum youthful aware sebi eni sika echi nkoware eni anwofa echi nkoware eni be ma ne tenten ye nkoware wo koware abompa ye na sire ni rasta echi nkoware eni ne rasta echi nkowale wo koware abompa ye na sebi preduasa wo de eni edin kakra udi eni ede kakra sa ye dey aptato me fani na sebi nkoye adwuma na sebi fani na nkoye konkonse die udi mpai bo kakra na eni eden physical na udi title what you say now did they say me de ya akra ba media ni so mother passion o kuma pa Maame Akosua me kuma na eni MPP ni na team legal why remove number cho so did they say Amasewa e beda asi bebre next year ye be say mate ye be share am say be 28 ye be say share wa okay bye bye